Ja sam Božena Željeznak, rođena u Zagrebu, imam 59 godina. Mogu reći da se bolje osjećam s 59 nego sa 30. Valjda zato što se osjećam slobodnije, opuštenije, možda zato što više niko ništa ne očekuje od mene. Nisam više toliko pod stresom, veselija sam, imam, pa ne mogu reći da imam manje novaca. Bilo je perioda kad plaću nisi dobivao i kad si se borio za opstanak. I danas se boriš za opstanak, isto tako. Ali nema nekog pritiska. Neki se ljudi boje otići u penziju. Nema uopće razloga. A sve je to osobno. Ne? Istina, moram raditi još da bi preživjela. Dokle ću moći raditi, radit ću. Ništa nije opterećenje nikakvo. Imala sam roditelje, mamu i tatu. Živjeli smo zajedno i mama je bila starija i to trebalo voditi brigu o njoj. Kad je ona umrla, kao da je odnesla sve moje probleme sa sobom. Tada sam se osjećala slobodno. Mama je bila osoba koja je bila odgovorna za obitelj. Baš je bila obiteljski čovjek. Bilo nas je 3 djece, otac, ona je bila glava kuće. Radila je, tako reći, 20 sati na dan. Djeca su bila mala. Pod oca baš nije bilo neke velike pomoći. Tako da je ostalo sve na njezinim plećima. Sve je stizala. Od tvornice u kojoj je išla raditi, doma je radila, uz kućasne poslove još je radila i druge. Djecu na brizi imala. Moglo se je. Sa 44 godine, kad sam imala 44 godine, zaključila da nije mi je žao što nemam djece. Eto. Jednostavno mi je tako došlo. Možda se je to tako posložilo, ja ne znam. Nisam se ni udavala. Dosta sam radila čaja po cijele dane. I za vrijeme Jugoslavije i kad sam prešla u privatni sektor, isto tako dosta sam radila. Čak nisam imala ni vremena. Taka neka situacija koja je bila u zemlji i bilo žao naprosto da moja djeca rastu. Nekakva negativna nekakvo ozračje je bilo u ovoj zemlji. Naprosto je bilo žao. Za istinu, pravdu, poštenje, se boriti nije bilo smisla. Možda se negdje 35. 36. godine. Da. Tu negdje se dogodilo. Sam rekla dosta sada. Tada kad sam se mom gazi suprotstavila, eto to je bilo kad sam se suprotstavila njemu. I tada sam otišla. Naprosto sam otišla na cestu. Rekao, neće me niko maltretirati. Dosta je bilo. Nailaziš na razne nepravde, svega ima, trpiš, gutaš. I onda ti dođe u jednom periodu da više nećeš to. Više ne želiš, dosta si napunil se sa takvim nekim baterijama koje te ne trebaju. Ne? Promijenila se jedno 3-4 posla. Uglavnom kad sam došla u privatni sektor, uvijek je žena bila podcijenjena. Sa više staža, više iskustva, imala sam manju plaću. Od nekog, recimo, pripravnika, početnika. Kad vi gledate kroz cijeli taj staž koji prolazite, koliko je žena oštećena do trenutka kad ide u penziju, koliko ona ima manje unosa novaca u svoj fond, na svoje ime. Određenja sam puno radila na sebi. Neki ljudi mi nisu bili primjeri, čak nisam imala ni uzora. Ili su mi bili primjeri da ne bih htjela biti nešto tako kao što su neki ljudi. Uvijek sam se gradila da budem bolja. Da budem duhovno bolja. Da čovjeka smatram kao čovjeka. Čovjek ima emocije kao što imam i ja i dosta sam osjetljiva i puno toga me pogađa. Pogađalo me dosta. Nisam htjela tako pristupati prema drugim ljudima. Mi svi imamo nekakvu svoju osobnost. Izgradimo se kroz život. Što bih rekla? Za mene je bila poštenje, pravda, istina sve na svijetu. Nek kroči tim putem, bit će težak put, ne može se reći. Do istine doći jako teško.
i biti pošten jako teško. Pogotovo u nepravednom svijetu. Za 10 godina se mislite ovako opuštenom, da ću i dalje plesati, da ću napredovati u tome i da ću se zabavljati.